الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli mga palanggungan na agama Islam, mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala balhurmat ummat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muna hitukbal na to pamahasot si Allah in sa taod-taod puji iban sanglit kaniya sarta salawat iban salam papanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadlaw ini kumawa kita pangadjian habin kato si panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadith limpal niya hakalabbiyahan sin panghalgai sin maumaas iban sin panghalgai ha mga kanungnungan kakasi kabagayan sin ama atawakan ina puasin kawapat nila. In pagbagti pamaas mga palangguan ha agama Islam, di sadya tumubtob hakabuhi nila. Sambilin sila mo'y pahukom Tuhan, masimasiin hak nila kato. Masimasiin kita anak, subay magmarayaw, magbagti, hadwa maasin kita, bisan pa sila malugay na tumaykod kato. Yato na sila halom sin pakubulan nila ti matagad-tagad sin hari kiyamat. Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum kato hadith niya. Hadith kaya riwayat Imam Muslim an Ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: inna abarril birri ay yasila ar-rajulu wudda abi. Law simpanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadith kya baita dan kan Ibnu Umar, anak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, sabundal to din panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith: inna abarral birri ay yasila ar-rajulu wudda abi. Sabundal to long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mattantuod in labi marayaw pagbagti padua maas labi marayaw mapatut hinangon sin anak pamaas niya lugay sin kabuhi niya sambil siya mo'y pahukom Tuhan ay yasila ar-rajulu wudda abi
insubay niya sugpaton in mga kabakayan kakasi kanungnungan sin ama niya. Hati niya mga palangwan na agama Islam. Diha ini biyaitaan kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakalaguan sin hak sin ama kato paanak insubay kita magmarayaw kaniya. Kalaguan sin ina hak niya kato as anak lugay sin kabuhi niya insubay kita magmarayaw magbagti kanila. Salta in pagmarayaw pa dua maas, ininipiasuno sin Allah Ta'ala, puasin pag-ibadat kaniya. Haparman niya, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Nang daakin tuhan mo ya Muhammad, in ayawt magtag-ipon duhaing wat malaingkan tupot tunggal fa Allah, hika isa daakan, hikarwa daakan, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Iban subay magmarayaw, magbagti pa dua maas. Biasin agita, in pagmarayaw ta hamaas ta, bukon tubtub, hakabuhi sadya. Bisang pa sila malugay na, halom simpakubulan nila. Tahunan na, yaon timatagadaharik kiyama, masi in pagbagti ta kanila. Biasin bay ta kato, sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in lami marayaw, pag marayaw hadwa maas, amo na in sugpaton mo, in pagkasi paglasa pa mga kabagayan nila. Kabagayan sin ama mo, kabagayan sin ina mo. Amo in lundang panon nila, hakabata, sambil sila bihayan, laong ta sumubol iban budyang, sambil sila lumaas, kasakupan mo, best friend sin ama mo, best friend sin ina mo, kanungnungan niya, hawak to sin kabuhi niya, hak niya kay mo in ikaw anak, in subay mo sugpaton in pagkasilasayad to. Parayawon mo, magmarayaw kaw habagay sin ama mo. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Dinar, namayta hadith din kan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Anak Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Aun nga niya Abdullah. Inagi niya, anna rajulan min al-A'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah. Abdullah ibn Umar, hawakto siya bihayan nagtutulak-tulak. Piagbak niya in taugimba, al-A'rabi, in al-A'rabi, amin Arab nagula hagimbasin Makkah, hagimbasin Madinah. A'rabi in tawag, amin masandal hapaso. Sibo da hagut paso o kirakaniya. Sibo ra tiyo-tiyo in pagkauniban sin mataod o kirakaniya. Biyaksa siya manandal sin katan kasigpitan. Hawak to nag-travel, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma piagbak niya in A'rabi yaon. Hadan harap pa Makkah. Fasallama alayhi Abdullah ibn Umar. Pagkita niya yaonin A'rabi, nagpapanaw sinsiki niya, in siya nagkukura. Sa roon doon si malam, ya Abdullah ibn Umar, A'rabi yaon. Wahamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Yang pa niya bihayan piyasakat niya, piyaangkas niya inamuin A'rabi at tumaon paamuin, taykod sinamuin, kura niya himar niya min siyakatan niya. Piyasakat niya maun. Wa a'tahu imamah kanat ala ra'sihi. Ang pa niya bihayan dilan siya imamah. In imama amuin sulban paglikuson sin Arab, haon nila. Kaya wa niya inamin imama niya, biyutang niya maun paamuin A'rabi. Kaya sulog niya paun niya. Qala Ibn Dinar, laong Ibn Dinar, hambok sahaba, iyan niya Umar, Abdullah bin Umar, in akin niya, faqulna lahu, aslahaka Allah, innahum A'rabi, innahumul A'rabi, wahum yardawna bil yasir.
Pag-observe ni Abdullah bin Dinar, hakakahinang sin anak ni Umar ibn al-Khattab, hadayaw piya kikita niya bihayan, dayaw pangaddatan panghulmat niya hata o himba nagpapanaw sin siki. Long Abdullah bin Dinar, aslahaka Allah, para yun sin Allah Ta'ala ikahalan mo long nabihayan. Yabna Umar, innahumul Arabi, in mga tao yan, Arabi, yardaw na bil yasir. Bisan o rinihirihil mo kanila, tamo kon nila ra, bisan tiyo-tiyo. Bisan mo kon nabihan, panglaggo panghulmati. Atas mo hirihil in imama mo, in sulban mo, himutang mo pauniya. Salta piya, sakat mo maun paamuin, kura mo. Bisan niya to simple sadya, okay reto kanila sa babin sila Arabi. Unay sambong Ibn Umar, anak ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Faqala Abdullah bin Umar, inna aba hadha kana wuddan li Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna abarra al-birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Insambong ya anak ni Umar ibn al-Khattab, intao ini mahal gak kaku. Bukun siyahat Arabi. In ama niya ini best friend sin ama ko, hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hawakto kamu hi Umar ibn al-Khattab, bisanin siya ini taogim ba best friend sin ama ko, in ama niya ini. Kaya sa akupan ko, hawakto sin kabata-bata ko, bang biyadiin in panglaggo sin ama ko, pabagay niya, panghulmati sin ama ko, pabagay niya. Yan in good opportunity, hipagbak ko siya haran, kalna pagmarayaw ko, pagbagti ko hamaas ko, di ko siya pasaran bihayan, tabangan ko siya. Sa bablong na diyungog ko in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naglapal kaptangan, inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Sabon naltod in sa lago-lago na pagmarayaw, pagbagti hadua maas, pisin usog, amunain parayawon niya, sugpatun niya in pagkasilasan niya, iban sin kabagayan sin ama niya. Allahu Akbar, mga palangwan ha agama Islam. Pangaddatan sin Islam, example ka to ang buok anak, marayaw, anak ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Tao gagandilan, tao pagmartabatan hakauman, halungan, nakakita siya bihayan. Amuin tao biya baba. Sin tao rugaing, sa piyang hiyalgaan niya hasabab sin ama niya yaon, bagay sin ama niya. Hamok riwayat, then kan Ibn Dinar and Ibn Umar, annahu kana idha kharaja ila Makkah, kana lahu himarun yatarawwahu alayh. Ang bukbayta hadith, kariwayat sa Imam Muslim, in kauna ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, sa kabilang siya bihayan, amuin gumawa din ha Makkah, gumawa siya din ha Makkah, longta, aun siya, hambuk himar, donkey. Amuyan to imbiya sa sakatan niya, paghali-halihan niya. Bang siya masumuna, sumakat paunta, atawakan kura, aun siya dugaing sa sakatan, amunain donkey, sibi-sibi. Bang biya mga kato, aun siya sa sakatan dakula, bihayan, aun siya sarang-sarang, aun siya sibi-sibi. Nabang siya masumuna, sakatan niya rakula, biya nasin unta, iban sin kura, dahon niya bihayan ni namuin himar, amin donkey niya. Idha malla rukubar raha, wa imama yashtaddu biha ra'sah. Damik yan, bang siya bihan gumawa na din ha, dinawla Makkah, maun paamuin guwa si Makkah, di mabutas inamuin sulban lilikos niya yato haon niya. Amo na yung pagnganan imama. Fabaynama huwa yawman ala dhalika al-himar, idh marra bihi Arabi. Hatad kala, in siya hawakto simakat sinamin himar, donkey yato, wala siya simakat pakura, iban paunta, piagbak niya inamin Arabi, amin piag iyan takain na yato. Faqal, alasta ibn fulan ibn fulan, pagkita niya biya na Arabi, katumtuman niya indagbos, hawakto in sila bata-bata pa. Bukod ka lang na ikaw na lang nahikuan,
anak lang na hikuan, amin bagay sin ama Kuya Umar ibn al-Khattab, radiyallahu an. Qala bala, hoon ako na sa ini. Bang mga upama kun kita, malugay na sila wala nagkita, ay sambil, simangput na sila bihayan. Waktu bata-bata pa, malugay na wala nagkita, bigla na sadya nagkita hadaan, sangput na sila. Taumaas na. Long na hoon, ako na sa ini long na. Fa'atahu al-himar. Sa roon doon, hidihil Abdullah bin Umar, inamuin himar niya, indang kiniya, usala na ini, ayaw na ko magpanaw, sinsiki mumuwi, sa sakat na ko maripa, himar ini, sabab, aon da ako unta, aon da ako kura bihayan. Allahu Akbar. Naam. Faqala irkab hada, wa atahu al-imama. Sakat na ko maripa himar ini, yang paniabihan dihil, inamuin, sulban niya, biyutang niya paon niya, sabab si mapasuin suka. Panghulmati ka niya hambuk ka Arabi, mismo sulban niya, hidihil niya, hisangon niya paon. Wa qala ushdud biha ra'sak. In imama ini, in sulban ini, buto kalong na doon haumo. In himar ini, amo na ini, sa sakatan mo, muwi, ini kay mo na. Na. Faqala lahu ba'du ashabi, kikita siya sinamuin kaibanan panaiban niya mga sahaba, hahinang, hi Ibn Umar, ha-Arabiyat to. Ghafarallahu lak